koliko danas ima. Dali smo im 1000 razloga zašto ne treba to da rade. 1000 razloga zašto ne smiju to da rade. A oni imaju jedan jedini razlog. Interes tajkuna. Bankrotirati, počerati jedan grad i dovesti nove ljude u taj grad. Ne znamo ni ko, ni što. Jednostavno, gospoda se hvale da neće da prodaju ni jedan kvadrat zemlje, a poklanjaju milijone i milijone. Bez imalo stida i srama. Tako je. U Ulcin se brani Crna Gora, budimo svjesni mi. Mi ćemo dati naše, a ona gospoda koja žele da dihnu danas prst, da se prodaje na čitav grad, da se prodaje najlepši dio Crne Gore, oni nisu ništa drugo bez advokata i tajkuna. Zato i pozivamo da dođu k sebi. Nije ovo samo naše, to je i njihovo, no nisu svjesni, misle da će se nešto ušićariti od toga. Nećete, gospođo, ništa, no tajkuni ne nisu navikli da dijele.